Kahle kahle endlini kumnandi. Umina nendoda yami kanye nengane yethu sijabulile nje. Indoda yami ile ndoda eyindoda yekhaya, enakekela umndeni, elihloniphayo ikhaya, engithandayo, iphinde ithande nengane yethu. Isimo nje simnandi, indoda yami iyakwazi ukubamba isimo sekhaya sibe mnandi. Ile nhloko le edingakalayo ekhaya. Impilo yethu nje abantu abaningi bayihalela. Mase kuthi lendlini-ke sinosisibongi ekuyena-ke osisizayo lendlini, aphinde asigadele nengane. Siyazwana kakhulu naye, siyamthanda naye, usinikeza lonke uthando. Unkebeleleke indoda yami angitshela ukuthi sithandwa sami, yazi ukuthi ibhizinisi lami selikhulile. Sengidinga umuntu engizomthemba kakhulu, umuntu osondelene nathi esaziyo ukuthi angeke asigebenge, ozogada nje izinto ezenzekalayo lapha e-ofisini. Ngithi mina, hey sithandwa sami, yazi ukuthi umuntu omthembayo ubalulekile kakhulu empilweni. Into zethu iwanike le. Abuze unkebelele ubaby. Athi manje sithandwa sami, awusho, do you think ukuthi usisi wakho singamthemba yini? Ngiyacabanga ukuthi usisi wakho mhlawumbe akalunga kulesikhala lesathi khaxaxa. Ngoba futhi okwamanje akasebenzi, ithina la endlini esimondlayo. Angeze azohlala ngalana athola umsebenzi akwazi na usazenzela imali. Futhi umndeni siyamthemba. Ayibafethu-ke ngijabule-ke nami ukuthi indoda yami icabangela usisi wami esavudla naye esiswini esisodwa sikamama, futhi esizalo ubaba oyedwa. Afike ngempela usisi wami mase ngiyambriefa ukuthi esisi unkebelele lana indoda yami, umyeni wami, uthi ufuna umuntu azomthemba e-ofisini ozoba yindlebe zakhe namehlakhe, aphinde amsize ngomunye umsebenzi uzomtraina lo muntu. Usisi avele naphendule athi, sisi ngiyabonga i-opportunity ukuthi kunesimo engidlula kusona. Bengingakathanda uxoxa ngaso, kodwa-ke ngoba sengize ngafika la othi nginitshele. Nginenyanga ezintathu ngikhulelwe and angithandi ukukhuluma ngalento ngoba kwaba yi-hit and run nje. Umuntu wakhona usebalekile, ngikhulelwe. Manje if uSibari uyangilanda manje njengoba ngikhulelwe, kuzoba kanjani? Kuzolunga yini? Ngcono ngingawuthathi lo msebenzi ngiphindele ekhaya ngoba ngimithi. Aphendule unkebelele athi, Sibali, mina Sibali, inkinga ngiyiboni lapho. Umuntu okhulelwe phela kusho ukuthi u-disable and angeke uhlezi ukhulelwe impilo yakho yonke. Uzosebenza nje Sibari, mase sifikile isikhathi sokuthi uye kwi-maternity leave, uzohamba uye kwi-maternity leave, mase uyaphinda futhi uyabuya Sibari. Mina ngiyiboni ngempela-ke inkinga encane. Hayi-ke ngijabuleke ngisho ukuthi umntakama ahambe uyolanda impahla zakho, ubuyeke sizohlala sonke la ekhaya. Ikhaya lakho-ke leli, uzohlala lekhaya unakekeleke kahle, sikusize. Nangu sisibongi uzoyisiza nengane yakhe ayithande nje futhi. Uyithanda kabi ingane, neyami uyithande engathi ingane yakhe. Shukuthi usisi wami-ke uqinile, usebuyile, sehlala sonke ekhaya kumnandi, useqalile emsebenzini. Hayi-ke mina ngisendleleni yami-ke eya emsebenzini because nami I'm a corporate honey, ngiyasebenza. Hayi-ke on my way to work ngithole i-call. Ngithole i-call from ubongiwe lo sigadela ingane endlini. Athi angiphuthume esibhedlela. Kunento angayiqondi ukuthi kwenzakalani ingane esesibhedlela. Bafethu, ugijima ngangigijima lapho kuthiwa ingane yami isesibhedlela. Mengifika esibhedlela ingane isixhunyiwe-ke laphayana, isikwikhoma ingane yami, kuthiwe idle ushevu. Ingane yami encane kangaka idle ushevu okwenzani, kwakwenze njani? Hake ngijabulise yilokhu ukuthi yize noma ise-ICU kodwa isaphila, sho ukuthi ithemba lisekhona. Ngikhali, ngiyathandaza, kubuhlungu nje, kubuhlungu yonke into. Bufe ngiqhubeke nestori sami family, ngicela ukunikhumbuza ukuthi ngomhla ka-29 February la eBuzz SA sizoba ne-movie, but i-movie yakhona-ke izobe i-online, akiwa esinema. Sikusendela i-link and then you follow the link. I-link izokuthatha ikise kwi-movie. I-movie yakho ungayibuka efonini yakho, ungayibuka kwi-laptop, ungayibuka kwi-TV yakho family. Ithikithi lale movie u-29 rand nje kuphela. Uzosideposithela u-29 rand kule account number yase Capitec ebhaliwe lana, and then mu
deposita usebenzise i-cell number yakho as a reference and you'll receive i-link kuleyo cell number ngomhla ka-29. Ungaphuthelwa-ke abantu bayathenga amathikithi ubuthaphuthaphu. Abanye bathi 20 rand mncane kakhulu. They buy ngemali ngenani abathanda ukuthenga ngalo. Kodwa-ke nawe if you wish to support us ungaphinda uthenge ngemali enegwaxaza ngaphezulu. Ningaphuthelwa-ke family, le movie le ngiyenze ukuthi ibe accessible to everyone ngoba i-cheap kakhulu futhi izobe imnandi kakhulu ke family. Iyobonana khona-ke ngomhla ka-29. Bafethu ngisaphuma esibhedlela ngisakhala ukuthi ingane yami incane kangaka kwenziwa yini ukuthi ibe no-food poison. U-food poison oqhamuka kuphi lo? Because I trust uBongi and I trust my sister, I trust nendoda yami. Ibona abantu kuphela abane-access to ingane yami. Hake bafethu, senginemibuzo eminingi, ngiyakhala lana kubuhlungu, ngiyathanda ingane yami ibe safe. Ifika indoda yami ekamereni ngimina, isithano sami, angisho uyambona usisi wakho uqiniwe ukuthi ukusiphi isimo, ukhulelwe. And yonke lento yengane ngiyacabanga ukuthi nayo iyamtraumatize. Nganjani sisi wami simnikeze lenye i-apartment yethu esingayisebenzisi, vele i-vacant ayinamuntu, athi uquba nje kuyona kuze kudlule sonke lesimo, naye athole ispace sokuphefumula, angaze afrustrate yilento le isimo edlula kusona mase nengane iyalimala. Kuleso sikhathi-ke bengicabanga ukuthi ngimdinga kakhulu usisi wami la endlini, yonke i-support engayithola ingangijabulisa. Kodwa-ke ngizwe ama-reasons ashiwe indoda yami ukuthi for sure lento isimo edlula kusona because naye uyithwele ukhulelwe, mhlampe sizwela kakhulu kuyena. Hake ngivume-ke by that time usisi wami-ke uqiniwe, usebiza amaphoyisa, wathathwa. Usisi osisizayo le ndlini uBongi kwathiwa upoison utholakala egumbini lakhe, uyena ofakele ingane upoison. Ey'nsukwini-ke bafethu ngisahamba lowo mgqiqo-ke okuyesibhedlela ngiyobona ingane. Hey, ngizizwe ngibadinga abantu, angisho endlini indoda yami isemsebenzini, usisi wami naye usemsebenzini futhi asahlali la. uBongi usejele, sesho nje sengisala ngedwa endlini, angiye emsebenzini okwalezo iy'nsukwana. Ngilibashuze-ke bafethu ngihambe ngiye-ofisini lendoda yami. Mengifika e-ofisini lendoda yami nje I was hoping ukuthi lapho ngizofike ngikhulume nosisi wami uqiniwe. Mengifika-ke ngifike ngimcela uqiniwe ngithi ngicela ukukhuluma naye. Ayike umuntu lapha e-ofisini angitshele ukuthi uqiniwe akekho. Ngicabanga ukuthi lapho uqiniwe unama-meetings or uhambe nendoda mhlawumbe kuba-meetings or anything since esebenza very close nendoda yami. Hayi i-reception ithi hayi akaze uqiniwe eze emsebenzini namhlanje and sekuney'nsukwana nje engezi emsebenzini, engezi kahle, uyafika nje kuba ama-touch up there and there. Hake ngithatha imoto-ke bafethu ngitshela ukuthi uqiniwe mhlawumbe u-affectwa yilento le yami. Ngithatha imoto ngihambe-ke manje ngiya kwi-apartment la ekuhlala khona uqiniwe. Ngifike ngipake ngaphandle. Mengifika kunemoto yendoda yami khona la. Hawu ngithi mhlawumbe le ndoda le mhlawumbe bizoletha umsebenzi iqiniwe, mhlawumbe uqiniwe yini, kwenzakalani? Kodwa ngingabi nankinga vele mangabe indoda yami la isekhaya, uqiniwe udadewethu, i-apartment yethu basebenza bonke la. Sengihlikile-ke manje emotweni, sengisemnyango ngithi ngizongqongqoza ukuthi ngingene. Before ngqongqoza, hayi man, ngize umsindo la edaningi. Cause ngqongqoza esicabheni esingasedaningi, umsindo babwakhe abantu benza inkonzo yekamera, uqiniwe uqhuma phezulu ukhala ngegama elithi babwakhe. Babwakhe kanjani? Ingqondo yami iphithani, ngithi ngiyalunguza la kwi-blind kunembobo encane ebonakalisayo. Uqiniwe nendoda yami benza inkonzo yasekamereni and uqiniwe mangabe referral to indoda yami, referral to ubaba wakhe. Shukuthi uqiniwe umithiswe indoda yami. Ingakho indoda yami ize yamlanda uqiniwe yathi akazoba la eduzane, iyona eyasuggest igama lakhe. Ingidleke lento bafethu, sengisendlini sengiyacabanga kanti ngihleli nenyoka endlini. Usisi wami uyinyoka, ngihleli nenyoka. Kanti uhlezi ethi impilo yami imnandi nje, usibari ungiphethe kahle. Kanti uyayifuna naye lempilo. Lungishaye uvalo lingigide, ngithuke. Mase ngiba nemicabango yokuthi hayi man, what if le ntombazane evalelwe ejele
ayenzanga lutho ngale poison. Mhlawumbe uqini otshela indoda yami ukuthi ufuna ukuzala eduzane ukuze afike abulale ingane yami, abulale nami ukuze basale boyi-2 nendoda yami, bakhulise lengane le esesiswini sakhe uqini. Ngiqashe umuntu oyi-PR ngithi ngifuna angicheckele ukuthi uqini nendoda yami baqale nini ukujola, bebethandana since when, kwenzakaleni. Uqini am-check-e nje ukuthi akaze ahamba ayothenga upoison, a-check-e zonke iy'ndlela eke wayihamba, angitholele angilethele i-information yonke. Guess what? Into engakaze ngiyicabanga ukuthi usisi wami angangenza yona. Nendoda yami kudala bejola, kudala nje beqalile bejola, and uphili uyena uqini uyena othenge lo muthi ukuthi abulale ingane yami, and lo muthi lo ubekade engifakelile nami. Kwasho ukuthi esikhaftinini engangihambe ngaso ngalolo suku ingane yasheshe yadla upoison, mina ngingakawudli, sasofa sobabili ngalolo langa. Mase kusolwa umntwana abantu, ubongi aboshwe. Cela ukukutshela-ke sengibutholile ubufakazi. Ngabukhiphela obala-ke amaphoyisa amthatha uqini udadewethu, wamba wayovalelwa, waphuma ubongi. Indoda yami ikhona la esikhuluma khona amaqiniso ukuthi uphili bekayi-blackmailer, yona ayikazange yamshela uphili, yayivuka sivuka nje embhedeni nophili. Kusukela lapho uphili esho ukuthi nje umshado wakho lo ngizowuhlaphaza if ungaqhubeki nami, if you don't take care of me. Even noma ngisemsebenzini uqini uyena owengilanda ngoshova athi angize la, uyena uqinina owenza kanjani. Ngaze ngagcina nami njengendoda ekhaya mase ngazi ukuthi unengane yami lapha esiswini sengimnakekela, only to find ukuthi uphili akakhulelwe, akunakukhulelwa, uqini akukhulelilwe. Kwakunzima-ke ukuthi ngiphinde ngithembe indoda yami futhi, kodwa-ke ngoba ngiyayikhumbula umntakama ukuthi uqini bekayiqili vele kusukela sisasebancane, wehlupha ukuthi ngangacabangi ukuthi noma esemdala lo buqili bakhe uzoqhubeka nayo nabo. Indoda yami kancane kancane ngayixolela-ke, saqhubeka-ke futhi sabomndeni ojabulile, sakhuliswa umntwana wethu esephumile ICU, kanti futhi nosisi osebenzelayo samlanda, saxolisa, saphinde sahlala sabomndeni owodwa sonke. Phela kanjalo-ke indaba yethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa-ke ukuthenga amathikithi ethu Buzz SA to all social media platforms. Siyabonga kakhulu.